Un notorioso drug pusher el murió después el imbesti na pulis durante el operation alina Upper Calarian ayer tarde, mga alas 3:30 ayer tarde. El personal de Isabela Police Station junto con el Police Station 8 alina sinunog, ya conduci operation alina Arcillas Upper Calarian para buscar con el sospecho de matanza del un persona alina Isabela del otro día. El sospecho ya puede escapar. Aquel tiempo, ya puede sila mira con si Greggy Carillo alias Don King, tao sa jacket gun hood. Ya sale na un casa iya tira con el mga pulis. Pulis ya tira también con ele. Ya tupa con ele na pescueso. Ya liba sila con el suspecho para na hospital. Pero dead on arrival ya este. Papalo up sila dito sa Arcillas kasi yung suspect kahapon sa stabbing incident na namatay, tumakas sa Isabela, pumunta dito sa Arcillas. So mayroon sila yung tao na nakakita na dinala dito sa Arcillas. So tinap natin yung compact pati operative para alalayan sila. Na incidentally, pagpunta doon sa area, bigla ito tumakbo. Sabay bunot ng baril. So tinutukan yung tropa natin, kaya nag-retaliate yung tropa natin. Ya puede recover con el 38 calibre revolver, con 2 mga bala y 1 vacío, y el mga pakete de droga prohibido. Emer Tuban, Dateline Zamboanga.